Okay, inchasa Marieta Nkuruku Dennis Nyakundi Seitome Nyingwa omweboro nyari bali chache. By the way, campaign ya era ya 2022 ntu arenge no muntu kurukunga machogu nkori arenge kirugo kyo bugabana abana aba minto moroche maega mbali twarosetie group area yari gutara na machogu in terms of security tugatara na machogu amatukari onsi piko morendera keregento kiae mwaroche gekaba successful koruma chogu akaetwe kirugo kyo bosies intu ana komora to komorore TV na muntu ndo wese amenyeta America komora lero tukabeka namo kucha Nairobi toche komorigie na tokore wiki ngima baka na intu atotabe na ke yato tigete tuachire kurugusi ase timu ya ito ya security intu abwata barai baito bato tenenerete tokarangeranie meeting private meeting because tu anyorete tokoshiko tware meeting tokarangerani twens mbaro bato pimete ba mwakeresimi bono tokateba ni ntoriko batebi tokarangerani ngora igo anonyera tostokera de tore Nairobi toikire Nairobi etoigete Nairobi saa 10 cia mambi twabera obisi geita koru saa 10 twacha goso obisi saa 12 machogwa etane gari ogenda obisi renda kero twaika obisi twabekirwe erumu engao machogwe tomorocha asare tobekirwe erumu engao omonto go twa address no moikoyo chikura kwani mboikoyo twarwaka gosengusi Tari gusi tu agete. Lakini ngoto address ali moikoyo. Bona machogu tayo pi onyo tori ndira fego to ikibosongo na kitoko ruga. Etoko ne bikoro to toiranira abayibori baito bosongo. Tenda kitwasa ali gukorwa bisieri twasoka isiko twachikorenga rina kitogo ika. Twanyora no. Ntu abwata barai baito nonye batigeta abande koborio bogabana bagasupport machogu ntu abwata omwana omintoro koro ku Charles Chweya Matoke twacha konyora ntu bwate namba ya yesim in fact minche nabo kori yesim yana na mo fresh waka muna kombole abungai muna twana leto koborani twamate yaye twachire Nairobi abisi ya machogu twaserigu ntorari kende korumambi korubotuko na roto iro na ro akesimi gochia go hotel gete gakoruka mukunji baito twachiro twarageire twanyura chisoda bona nabara nyore na ganto kande gabe gete mabuko atoe tochiere buyago sebobe ere buyago serebo machagutato seri machagutari chokora abatari na tu support ti Simba talibo asante sana Geri Jadanyona basaika kuja rietalia manyire machembe nje nabete no mwaka machagu ne timu nje na Kisii County Security Team UDA tuwakolere President Chikura akawini ku Kisii County and Nyamira tuwakolera machagu campaign yarenge yo gukumia machagu tabwate basigari machagu naba muraba abwate bare komokolere gasi gari yaye nyono mweshimiwa governor arati iga abwate timu ya machogu cause gotu amanyire bunaba mansae at the end of the day machogu fauli onyorire mirimo Ruto mwenyene oligwadiri paka bantaba gotu akaligwadi baka Mama Teresa oro omyaka 80 abantaba kebaro tuamanyire gochase mwesimi wa machogu tuachire komorora tokama allowance ya 2.5 years abe settled obisi agatata igenda abana ba minto chigasinje gitoke tuabere togo chananda ageni otata binaigure paka aba muraba batekire batebirenga togende na bera nyorakane nga majembo gutungaina mumwate kiswali na machogo tuachire korugusi twarwe tegoro saa 11 gusi tuaikirega saa 12 ofisi waziri ocho obisi otonyora oeta ogenda no tole baba murabaye nyono gutokwana Chast Award abantu tworo gusi for the last 2 years and half tole ne chindagera chingoko baka twa moretere nyimbo yoborai twarusiti manyata une kiongozi korugusi no tole naba mansa ba mindo mubaka bagwa kachikura gusi asenjo ya machogu yes tuamanyire enjara ya tulire from jana up to now tutabwati nyona machi yokonywa
Yaikire kire tutagetenga bono nkogenda tuli gusi. Transport yego tubore kogenda gusi ase gwasiri majogu. He handles a lot of millions. A desk yaye. Billions of money. Korusande 1,000 atenga abana bagenda gusimo mugore nyona bakungu mubwate kya sukari. Was the big deal. Ase gwasiri omugima. Tuaja kanyanga ndubwate namba ya Charles Matoke olenge aspirant ya governorship Kisii. Otuakera otote tuomote inotora omunyokire goche sababu nama etaba murabe gasibare gokora. Otogoreire ranch. Very good. Yabeire buya nande ngo twale transport yoko irana. Nataka kushukuru bodyguard ya mabeta. Na twalibaga. Twaso obisi. Yakina kinda shukuru gyoka. Tuanjero twaso obisi. Lakini twaja te kabeti ndo te kabeti kana timaji ne kabeti twaja kutacha obisi. Surely mheshimiwa Machogu umetufanyia kitu mbaya haichaifanyiwa na Wakisii. Na hii utakuja kuomba watu msamaha on behalf ya vijana wa Kisii. So tuarorire bobe njale ngenga guikerega nande impress twaja koswa mocha kutuko kwana se pressing hakuna kazi, hakuna chakula, hakuna fare. Gendongi yale toere yego toere ni baki Gusii. Osoro chief whip igabwata bamurabaya bakorete kidabo kebininye bagutara na bwenjo eti nabwo burayi bwaye. Intu ngitora ncho yuburayi bwa Machogu. Noko to seri na ko tara ko tabanga tatu taketi. Epie ya yenga yere korkumichira ebisa ngatayo epie gwasini ngiko wabisi epie tayo ebisa ile uchanja itakuja kuiza siku moja. Machogu kini yaba mura bako chakobabarai mambi ende ndo barore Machogu nataje kuburi ubugavana naje kurigiria serikali ya Kenya Kwanza uburai teko nyaleka naye wa wasigari 100 kutana Kisii County atatafuta vijana ndio watembee na yeye. Tunashukuru, wacha turudi Kisii tutaenda na akili zingine. Tumeshukuru sana watu watendi kwa igure bilere byito nyasaye tikagoseni na ndogenda no moyo yoyo koraje keroraje Gusii yaito Totanga no consolitie tradition ya Gusii egotebi ngankyo gokora. Amina Miamono weekly funtabo aseri tari ndema yakane password ya matonyani njena lenga sense moyo gotangasa na kabokire saa 12 saa 9 kamiri netana na maje goikachinsa cyoko bangwe gasi korwe engakie iyo njeni gona agasokire kiagero mwesimiwa Sikeli Majogu iganda na njena manyete bantu baye bante mwesimiwa nako manyete gaitera challenges kete chiange chinyinge sana. Even my father was in Ilfaro hospital in Eldoret alenge Eldoret yo nyagitari bageresi ngata nintege to bokonyi paite dinyora ti bokonyi lakini eso na bwa to moya bukurigie gasi na ndo bukorwane ruburai ngaisaja kabisa so tatika koira barandora mabera lakini yege ndo kia beta giokumi gasi into jedira ko nyore na beta pati mbaya lakini nyasaye bunale ata tutigete tukanyoro bo CS tukatwara imani na tonyore kende na itu turaetamire ka twatwara imani bona twabwatiri twochinjira teyo lero twabogete igoro butuku twaboka goja Nairobi ga elina toro CS atokonya akire na tomora tumukwani kiagera ntwanya gomorora usika goche ga kuminyoka noroje buna gabwata security ere igoro ntugunya kumuikera twatele tumuikera office na batura monyo tukwane one on one lakini ngento twakumya CS na baeta ototiga geita kera itageita twabenda twatete tukubeka appointment ka twabeka appointment twagenda bakaime togoikaime tubwetango twatendi ari ntomonyorete omonto ucio twatendi no moikoyo twakumi no moikoyo naro gotwatendi twamutomona genda gakio matebi na tukwani toseka no kosekana twakuno ne bicha nera erinde gaki na tomotebi mechanda yito tobugate nje buna ndiga nimbugate mechanda yane ne menasa na dige tankonya na inche kuchimotu inkonya ra abakurumai bono igo mo CS omi tutarie tukwangete etwachaga igo tokonya okonya abamura abaminto bankominyoka paite yi onye ndiye bakurusa die baite tukapsa tu isori yokorigio burai ino nje bono geke gokora ngumiete aramu inoera twankorigio burai na twajera ntwoje asebobe etwaja sobuya otokonya otokonya na ito babantu lakini ekara twaje konyara mangana na gwata seliri
yacha kuikirana na tuli gutwatende paite ya toichana sana kiagera ntorari kende chitore tole chioka nore machi entoranyu banyatario mongwano itorende kuru Ndorachi tore na iro imuna chichokora gusi no tole ndubu atoko bonde chando egendo geto sumbuete na cheki igonkoro kwa George Morara erieta rimanyakanite muna seneta Koruke Umbu George Morara Sagana omanyakanite muna seneta Koruke Umbu nyari bari chache omweshimiwa Machogu twagwanchete mono wetera campaign yao tokanyora chingoma korende rero igotwache tubwate matumaini nga ntokonyoro tokwani no twakira ngambi yamo ne kiagera ngwana gotwakira ngambi yamo no ari gwatokorera mbiya mono nyasago sesenie na ende oirane magegoro ri bitu akorete nyasago kunenkoro erinde omanyenga magoso na ya mwanya bantu osaba mabera ekiagera watutigire getigoro kanto manyiti astokogera. Kwa majina mimi naitwa Jared Otundo. Kwa majina mimi naitwa Jared Otundo. Mimi ni naibu wa kiongozi kwa vijana wote ambao walikuwa nyuma ya Mheshimiwa Machogu wakati alikuwa kampeni. Hawa vijana wote wamekuwa tukiwaambia waongoje vile Mheshimiwa alikuwa anasema. Sasa tukaamua tukuje mpaka hapa Nairobi siku ya leo. Lakini tumeona maajabu ya Musa ambayo tutaiona Kenya hii. Amuwezi chunga mwanasiasa miaka 2 hata gari yake haikuguzwa hata nzi ikuiguza hata kio moja. Alafu ikifika wakati hata kama hakuchukua hiyo kura amepewa kiti ya waziri. Amezao hawa watu hatataki kuwaona. Akikucha Kisii tunafukuzwa kama maumbwa. Mpaka wengine wetu tukaamua tuaje tumpe muda mpaka wakati ataturia. Sasa wakati tumeona hawezi turia tumekuja mpaka kwa ofisi. Badala ya mheshimiwa kutuongereza juu tulimuona na alituona anatutumia tujue anaitwa nani Mkikuyu akuje kutuongereza Kikisii. Na huyo waziri sisi ndio tulimchunga na hakukuwa na askari hata mmoja wa serikali. Sisi I want to tell you Mr. Machogu, the fake doctor, I want to tell you this. We are starting youth movement against you as from today. I want to assure you, you are not going to have peace in Kisiland as from today. Yes. And this group will deal with you because this group protected you with their heart. They protected you 1.5 year. Hata aspirants walikuwa wanasema Machogu anatoa maaskari wapi 12. Hata mkiuliza ule ako governor Kisii County saa hii Simba Harati atakwambia Machogu alikuwa na maaskari 12. Na hakukuwa na maaskari 12. Maaskari ni hawa ambao mimi nilikuwa na wasimamia. Sasa umekuja umepata maaskari kwa serikali, sasa umeacha hawa. Nakwambia Kisiland is going to be hot. Is going to be hot. I want to tell you, Kisiland is going to be hot. You cannot be surrounded by rotten-minded people. Wazee, 70 years, 80 years that they are advising you. How can you mentor the young people who supported you? How can you be a minister of education telling people that you are financing, you are doing good for the youth, yet you are not mentoring the youth in terms of politics, in terms of everything? And you think you are a reader. I want to support the readers, the politicians who are from Kisiland, who are against you. I want to congratulate Mheshimiwa Kevagendi being against you, criticizing you each and every day. We have come to realize that you are not a person to support. In fact, I want to tell the president, and I want to reach this information to reach the president, that the Machogu is unwanted person in Kisiland. Is against the youth, and you are advocating the youth agenda in this country. We don't want Machogu. This is a youth movement. We are so many youths. We have young politicians from Kisii, starting from the treasurer of UDA is under 35 years. We are going to start a movement against Machogu. Lastly, I want to thank
mwenye alikuwa aspirant wa governor Kisii County, Charles Chwea Matoke, ambaye alisema huyu mzee anatoza akakuajia kiti. Tumekuja kwa ofisi yako, hata transport yenye tulikuja nayo uwezi tupea. Unatuambia rudi, tutaongea lini? Wewe utaendelea kuongea na hao wazee ambao wanakupoteza, ama utaendelea kuuza maparua za watoto vile unataka, unauza mpaka zingine ndio unaendea kwa joo? Hiyo tunataka kujua utamaliza lini. Chwea Matoke, tunataka kukushukuru sana kwa ranji ambao umetununulia, na tunakuomba sana utupee kafea turudi nyumbani, hata tufikizie wazazi wetu na mapipi zetu. Lakini kwa Ezekiel Machogu tunakuambia tuko na wewe pamba tu pamba. Ukikuja Kisii,